Torepa banyak mau sholawat atau rakidah Nabi Muhammad, karena pagi siapa reng syafaat nang etina are kiamat. Ngolok salam patemona, ngolok salam waktu pesana, niat noro lampana Nabi, kaula sataja biasa aki, akhlak bagus sepaling mulja, luar dalam pada ijaga, tengkak kuli lemas tabuna, antep asor deka kuruna, akhlak bagus kakek baik contoh, makle etero bi anak poto, akhlak coba cak beritahu, bina poto minta etero, nikmat beres paling utama, kuna akidah ibadana, mula sakit kare terona, lata bisa sengalakona, munki beres cek pangkona, mun lamate tau rasana, katibi ongku eko purna, tada bisa senolonganna, mun iya cek deka bekusen, cek bedepei kebai alasan, mun ki beres ban ki odi, cara masa pender katibi, kaula nikah kasat jena, bingas tete dereng sepona, pada saos deka kuruna, sopaja oleh karidona, orang sebengal dereng sepona.
betunya cek sengsarana pada cukan deka kuruna dalam kopur raja seksana munda embu pas raja tusa sebab sengandung sangat aseksa katinapa muntanya pora palang ongku masuk neraka de emak embu Allah belasa katireng sepo se arabat kaula arabat anak embu ase kasa sapora aki sate jatusa mak ben embu bingung ben sosa arabet anak saros terosa pas aponapa teti belesan mun pas anak tak berpendidikan mak ben embu saben arena seusaha nyari enguna murid santri deka kuruna ceangkep pada benreng lainna munta oleh ridho nakuru make alem pada bense putu cuba becek kuru se melai diwedeli awal se ampun masrai.